Hi guys, Sashisin. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. The Sashisin perlong apa yang burom ni baru asyik ke YouTube channel ke jonga. Dan mentah kasih di kasih Saturday. And I have a good news. The ya katang sa itu ifish pang and pet mentang ada remove lo deki extension news ke jonga. Yo mentang anom le extension shoe agi ke jonga. Nan island no baka tersemhi kan jerong no. Namar ba tersim jonga ruang ubas tada ujrong tang ba ujampan not hard jam tangan ai la na ba ujrong ta haswa kata mentang adang syukhitia da de phitia ta sak khmat ung kan sak khmat pitem yang adang syukhi te ngamut ban leksu mentang ana isu man sak khmat ngan skincare namar ba ngamut ban lek sharp po Delhi airport ngamut ban lek shaw ya ita belong special ha te sapet de manoita sapet ya kan ka video handa badakut ya tapi ya ita ibrio in sabat nga tang mentamit tang mentakamiet sin sajan in sabat nga kasa ya pen and mentangan sumno ang no kloy outfit jonga hang ting ang saben fit tang ada sum de kloy no mo ta sa pa ya kan ka video hado bandakut di mano ita ibangan lit show. So excited pa ilawan namar iwan ra wai iwan ra mama iwan ra prem Jerry. You know, right? I'm so excited. They tang namar kata, namar ba, she's my special person. To, saya baca kan video hado manakut, kan sa tip mano ita. Mo, tentang alit sumno akloy, kapor rula dahi, terus may lapoy, ito kata, mo, 2 hours later. perlo na apoy po metro ngene per bang mi na ayu ang ngam yo bahar bat video namar bang la call bat video de ngam yo shu bastan video teman-teman i direct sinani bang ada na po metro ni semua pula kajingan jinya inti jonga kade bitum to bang ya every day ba into hi guys, mentang idang po po basan VR. I hope open yo semua mga krana uni earphones na mga kamera microphones. Dan mentang idang po basan VR, na basan VR kadan sa way station. Nda ada bang tu kadai sa ka Terminal 1 Delhi Airport. Tah, mo. Guys, kumapilatip mentang lapoy hane hapo ha. Dia mentangan exit noa ngaladap exit dengan let naga gate number 5 namar ngamut ban receive mo ngan exit naga gate number 5 de ada pipat kalong safe hala ada travel naga metro nadu na noida ngawan situ sini terminal 1 airport kade tang sampai south ka de lada pimut ban ya let jing e kumtu de lada pi de na po Terminal 1 de pila bandet na gate number 4 kumtu banduk poi shalor dan apa ngan let abreu dengan let na gate number 5 ngan exit na gate number 5 ke metro station ru bahaya ha pio de hang tu gate number 5 ngan let satu kane ga de haja ka receive pin la be ha ga jaka ba kitu ki bawana ka flight kin here de hang ne pat bandet kiu kham shalor ban entry egum tu shapo ka flight de tom ta wan ban nga yin lai de toh ini tamu yang ni mentang ada 2 options ke elevator ke dan hang tie POE kecil and kis tier through kidan dengan yad nang ni kenang bangan yo an i bahai pi enda pila poi shalor kolong gomne yang ampat kan exit na ayu teto yang sa siya pet mo tisibit ngin sa let biang na metro hi ndala let pairu si perlong manta
nga la ayu nga I la yo masit nga call si call nga la call si call ya I dem kadang poi masit mentaya nga I ong ba ni la poi ni la land mentang dengan la actually like I'm so excited you know de to mentang nga la use on earphones helpful highlight ini I should thanks mga baudan hapla na kumtang la kalet ngam jute bana earphones ru long ban la video kumne first time but it's good kita ka exit ang tu nga option siya po arrival C ka exit ang tu tapi hang til ay siyang arngot te perlak mentak yang ngalap boy tapi tep ya no ngawan shaw mentak kasi ngawan shaw ikini hai sini sapa hai first time ba ihin men juga iwan hapa ka video kesini just like no ini rak shaw itu ngasap ni fish pang no worries tentang book na tiket metro because in travel na ka metro so and plus ladang late nak cab ie kum tu traffic rated traffic Delhi long kum no that is better bandit jak ke metro te kita kedua juga balik ke long kum ni siang ti ngarai kapla so that's the reason that toh tiang tak ada nak metro and pia semuanya nak kena use earphone shoe tom lele ramo sa ngap kat ka biang kat ka ba pia semua le aben ani lak loi na hika tai video Agra station Greater Kailash next station is Greater Kailash balik apa itu camera shy itu sabi ipin ka boy so guys now we've reached Botanical Garden and look nga la long koli nong rapla tay kakya ha tang ba hang ni ang gumdan elevator kya banya ha ne gift years kya banya ra ka trolley kya banya raksi ta kada nga syura na panirap na mga ne barit kya dira kum to ta kada. A few moments later. Guys, manta finally ngelapoy. And then kita ni ngalat hat ha. Kepo jo ngalasu ha. Namar bagat tiar pitip ngilaya ra shibon ba kitiar aman pen EP. Ini kitiar ki bangira. Kakya ha. This is me temantang ngelapoy finally te ngin ya sum ya sat after sum sat ngin bamja. After bamjang like bamjang food like bam momo bam panipuri and then tangam tahi temen tak sini sini Saturday te ngan live show te to ong bye the guys mentang ni akhirang step te nila edition te mentang ni bam breakfast lại sệt hí, thì after nó nên lịch dấu, thì after lịch dấu bắt thêm nên lịch nọ Indonesia, kinh saya lịch nọ kini pat, phải nang ba? Kau kira bam tu tu. Tang lại được yawan dấu, lại được shine, lại được yawan dấu. Tapi ni kalau cái ending part mana min ngalai ending kum tu, taman penkut ra, penkut mentah, ti mentah pet ngalai one up. Gap Indonesia. Thì nilai wan yo tang maka yo kelempat clear yang maring la lek dang step ong mangin lek menin men metru la thaj mo te ngin ya lek men step kadang khang lut berok kedukan yo ai hira te pentas ni kini dak mud ya lek bed kuzini look here please look here camera shy I don't know. But okay, take a ending vlog. It's my first time mga vlog but kami.
kata-kata perlang ma. I hope you like the video, so keep watching till the end, and thank you for watching. Bye. This is my mini vlog. Then tang tahi. Bye na bet. Sini, bye bye. Oh my gosh. Okay.